أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hamdim šučuri čera samo mare gospodare Allahe azza wa jelle, stvoritele jaračija havaya erku, modlasu si maškaral, stvoriteli jaračija koamen stvorini u putini, jem trunka imani mukela ko kalbi, hem svakojeg hajri insane u putini. Salavatim salam bičalađi komaroman u pejgamberu Muhammedi alaihi salatu wassalam, lesiri familija, ehli bejti, leseram Allah u ashabija, kola sini manije takvalije, hem samo manuša kola katrudinen peđiko sunju diveki praksataneno Kur'animo suneti, kobor on kao ven kaderi, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Palmodrom, znači amen, kerjam neštahari lafi počminjam šovar dešu eftato ajeti, tari suratul al-Baqara, kada inšallahu ta'ala pirinamen palem napala, ka ponovina od vas pomijam, ne bili te nadovezinamen ko palune duj ajetija, se bi toga duj ajetija ek palu aver, znači pa ne napem nadovezine napem, pa te ne bi buninamen, tako da ka ponovina od vas ova kerjam, a okolo su avile na neko doa desi, znači palem kaškunen, amen, socijalne ka podsjetinamen, so nikako šteta im zarari na ne. Penovo Allah azza wa jelle, koja kava kuransko ajeti, kerova pelafi znači, ta doktrin pučiba kolo benu Israelčanja učile Musa. Penovo Allah azza wa jelle obavesti amen, pa čerindoj, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هو الله عز وجل كده موسى بيرنا ودوسه وچرجا والله تمني نارديني غرومي تشينن الله له kuçle o Musa čereali haigara menca mareali muja menca o Musa a ova čerđaleni ko Allah zaštita rodava ta rodova džahilite ova. Ko Allah zaštita rodava, neznalicama te ova. Inna Allaha ya'murukum. O Allahi naredini tumenge. A kad te naredba su avela baš o benu Israelčanja, avela potvrdaja. Inne. Čači pa se o Allah tumenje naredini. A i naredba peja piravi obaveza nema. Zato Allah je klan, inna Allahe ya'murukum, o Allahi naredini tumenje. Kasem mislim be baš o benu Israelčanja, znači celo kupake, saneljenje, celo narodose. Na samo ne samenge, nego celo narodose, znači taro benu Israelčanja i ne naredimo od ova. Ema kva baš o benu Israel, bače džam hine baro iskušenje, sebe peja so hinelenge but nejasne, len puningja, hinelenge naredimo, te činen gurumnja, a on kod ova vatni momenti vačerđan, on rodena katile, on rodena koji mudarja ke manuševa. Kerjam kaj desiljape ubistvo mudari pa, on rodena ko mudarja odole manuše, a kod ova momenti, a vela lenge se objava, gurumnja te činen. Pa naštijete halon, bunisari. So on rodena, a so lenje naredini pe subhanallah. On rodena so, komu darge manuše, a naredini pe lenje te činen gurumnja. A diken odgovor kasnije, ko kuranska etija vela, od odgovor on so rodije, to jest komu darge alen, e manuše, obavestinlen sasvim javer. Znači, na obavestine ni o pejgamberi, ni o Musa, niko haberi od oresta nadela, nego haberi dela komu darđaje manuše od vas mu dardo. Ovu štela taromeri ba, hem obavestinen koji ole mu darđa. So sad ja, sebe pika u benu Israel, on tane bud paro naroda. Hem averčane našti ovate prifatine. Hem kad bi avelo Musa, hem te delen haberi koji ole mu darđa, on ne bi od ovate prifatine. Ne bi kod ova veruinen.
zamisljen subhanallah, o Allahi nadeljen znači o dževabi, odgovor su on rodena prekalo pejgamberijom Musa, nego delalen odgovor sabor. Odgovorano kovana ne nisavi šuba, ne sumnja subhanallah. A od ovajtano te uštevu mudo. Em te lačeri koje li mudarja. A palo dva tirini pepali, te mera. Sebi pa kvajtano je svako narod, a verčan je nencar našti. A verčan je nencar našti. Pa li ni ne naredimo te činem gurumnja. Sebe pi neko odbuča. Je to Allah buča, normalno ta keno odgovor koji mudarja ima duše. Ali ko prvo kan o hikmetije, mudrost, so sinelem je naredimo te činene gurumnja, sebe pejate durjaren katar piro kalbi od ova božanstvo so sinelem. Jer oni je obožavinena so gurumnja. I onda ovela ne naredimo te činene gurumnja ne bilo dole čini baj, te durjaren, te očistinen, piro kalbi tarohohavno božanstvo kolor već so obožavije. Po Allahi naredini tu menge puma gurumnja te čine. Po minjama kate je propis kada ćelo pelafita učini ba kurbani po islami, fino je tu usput te pominam, ba mene tamo kurban meravi, pa ne je kurko inšallah, učini ba po islam kurbane i si penjam duj načina. Jek tamo zebh, jek tamo neher. Osudi načinja ta ne ispravna, sad god te kova, samo je razlika. So o zebh tamo način so činela pe direktno hajvane pogrtljani, a neher tamo čini ba hajvane ko tanko te emen spojini pe ekoline. So je tamo slučaj ko hajvanja koja je sinet dugačka menjasa, to si na primer edeva, kamila, ne. Pa dobro, i ne naredimo te čine gurunja, bekara. Pominjama kad te bekara dobinja nav sebepeja kaj od ova bekara ko prevod bi značini subharaviola je puf. Ja, oribaja. Se anglav halalen e puf si ne orinena, preobradinena, kerena, opuvjaj ne gurumnjenca kerena. Pa je bekara u stvari od ova značini. Paraiba e puano, e kvaš, mislim, doj ko oriba. Pa Pavlo slovela kja naredba o Musa lenje prenosini so Allah i lenje naredini, ona vena ko Musa te tehlidu na huzuva, o Musa pa zarem tu amencar kerea tuke, marea muja menca, hajgara mencar kerea. A kava vela lenje relafija te va keren, Pavlo so inna Allahe je murku, o Allah i tu menge naredini. Pa di ka samo i tamo narod ola. Ola znači da veruj ne na pire pegambere, subhanallah. O Allah, ma inna Allahe je murukum. O Allahi, ne samo naredini, nego inne, čači pase. O Allah, to ne naredini. Potvrdaj silo to. Allah vela je bila, o Musa, to menca keljatuke, Marija muja menca. Kmape, o sebe pisara vela, Džikva kaj ja pričam, stvari je suretu del Bekara dobinja nav sebepja kaj ja pričam, kaj nas kerea latar lafi. Kmape kaj ne je manušta robenu Israelčanja, ne bud barbalo, a na ine ko lete nasledini, pa voleste tavo ne soro malite leo. Osim funa ne soro prale su čavo, osim ne soro prale su čavo. Pa kvali soro prale su čavo su inele, so valajate nasledini le. Do sad ja više kači čeri, a kvali sad te merele te nasledini, te lele soro mali. Uštela puna je grive, hem ole mudari. Hem rakiatea frdelle anglavku udara. Pa sa bali obenu Israelčanje kad uštije, rakija kale manuše mudardo nema. I onda su zimbe počminena ova kavga maštar peste rasprava tečeren, ko ole mudarga. Čak nas skoro, ali nemaš kad peste ljufta tečeren, sebe bea znači raspravim doj, da raker koje od vas okale manuše mudarga. Pa lakerge je klendar, šune na kare tuma maškara mene si pejgamberi, hajda men ka lamene meste kađa, ko Musa ne bi. I ne polale ko Musa obavestijele su desinjape, kada rake manuše mule, naroda, kole mudarga.
Тега на Муса и Рини кога моменти меѓе броа инна Аллаха јамуруkum ан тазбаху бaqara. О Аллах ту меѓе наредините чинен гурумња. Олао двај не ленге шок. Буни ме крет. Олао дена кул дарге мануше, а Муса буна о Аллах мангела ту мен дар гурумња чинен. Тега не Олао не сирине не ма теттехидуна хузува. О Муса парем ту мујаменца мареа келету кели сојтуја. Амен рода е ко мударга туа кереа гурумња течина. Ала кергам по пейгамберија палале на неби чалдете маре муе манушенца субханаллах. У пейгамберија ине најшукар е најозбидна мануша таруса. А чоленге на доли куини те маре муе или па те кенен песке мајтапи е народоја субханаллах. Па наредимо и ненеге гурумња течинен. Сару, ола на покорин гепе, него уствари употребие чак паре лафија. Зарем тоа менца, о Муса мареа ке муј, или хајгара менца келе. Добро. Па вакергам себе таква догаѓај, себе пеќа прича со десинипе, е сура Ел-Беқара гурумни добили акавана. О Муса не мирини одма одговор, хем дома джеваби. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Ова керја родава заштита ко Аллах, незнаница джахилима те ова. Некоја те помиѓам, и младик бари пафрди ба чалуни, и фали ба коркори пес. O Allah zabrani jako Kur'an i manuškor kori peste ljudil te vazdel bilo sad. O Allah azza wala tuzekku enfusekum. Ma falinen, ma lufdinen korkoritumen. A kad te o Musa zobnova, najnum taru džahilija, najnum taru neznalice. Ama kva dalita ma kva fali ba lufdiba? Na. A kva na kuvela kod ja zabranimi kategorija tali pohvala, taro lufdiba. Например, тавел некој те пенел манге, еј, чаче би нам глупаво. Ме тири навлесе, ко моментен те пенам, најнум глупаво, а ква на не фалиба, на не луфдиба, него а ква и тано не гириба, олошно сифати, не гириба, олошно својство. А те вачера, шунакари, ме најнум глупаво, ме најнум буд паметно, а ква е веќе со. Ако фолавише ко фали баем, люфдиба, ама те пенате дуриаре е лошно сифати, тутар, но она не фали ба. А като го Муса черел, мена е, ко Аллах заштита родава со, не зналица джахили мате ова, не гирини о лошно сифати, ема која на куела со, ко люфдиба. А те не гирини о лошно својство, сифати, на не од ова люфдиба. А те припишине нешто тарошука, туче, ова е нешто аверчак, на само кај си аверне, го дај тамо ем, забранимо со, Аллах ка, вала тузекку енфусеку, ма фалинен коркоритумен, ма ваздентумен, ма люфдинентумен. Добро. А наставини дале, пошувате шоптото аети, о Аллах за джентова чери, ебава сирамен, со Олава черджи, обем Исраелчан, пало свалени ге наредба, те чинене гурумја, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Ова лема керге Муса се, о Муса кер дова или молим тире господаре, то би астинија мен ге сави гуру нива лани теол, ова кергја о Муса, ова керге о Аллахи, е гуру нина тромал, теовел ни пурани, ни терни, него машка родова, средно нешто. Средно берша. Па керено до вас од тумен да родела пе, ефалу ма тукмерун, керено до вас од тумен е наредини пе, дујто пути наредини пе. Каква ети помигамен, па каја прича, докази сјамен, ектаро, доказија со амаро пегамбери, и не чак и пегамбери. Ектаро докази, а не се лесоро пегамберлуко со и тамо хакоем чачи папо мингам, а каја прича ема ква ети. Со се, кај шаја, хем сар шаја, пегамберу Мухамед ајселам,
Te džanela kaja priča, ema kava događaj, a ovo, sad prvo, nađajate čitini, neli, načitija kitabija, niti pa kime kahine alimija si kavde manušataro, ehlul kitabija. Hine abrijaldane meka, ulaži vijekaj, kime dina, košam, neli, ja verat hana, ama kime kavtalalen ine ek baro džehl, ek baro neznanje, umanuša jedno božavinjena kipija, niko ništa na džanela. Em pazim kod ova džehl, kod ova neznanje, kod ova tmine, kod ova tamina, o pegamberi avela je ka priča koja kerila lafita robenu Israelčanja. A kao? Znači, kaj tamo je kao dokazija, maškar bud dokazija, kaj tamo pegamber, luko je pegambere su, ali selam čačutno je mahakola. Znači, ben Israel sine naredimo gurumjate činen. Paola, te pokorinen pesine, sad su na pokorin gepe, te činencine bilo stave gurumnja odmah, ke da nije naredba, odmah bi ovelning je dovoljno. To si ki naredba alo, inna Allaha je murukum en tezbehu beqarahem kraj. O Allahi kumeni naredini gurumnja te čine. Gotovo. Sami god gurumitelje te čine, to izvršljamo da vas su tuta rodala. Ama pazim, Palo su naredini pe bašobenu Israeli, gurumjate činem, ola lena bute kućen. A odvahi ne goro adeti pominjam, bute kućen. Bud diskusija te keren. Za razlika pominjam kada ashabija su najnenen, buta bijate pegambera i sako sram te pominjen, te kućen. Čak pominjam kaj ko ta berani i sijek predaja kaj o ashabija, tamo idu na basa gerva keripe, o ashabija i pegambere ali salatu wasalam, pučnele samo dešu štar tučiba. Zamislim, objava koja trajnja bišu trin beš. Samo dešu štar tučiba ashabija, ne za celo kva pučne. Subhanallah, to je to nešto bud harim, bud sitno. Nekada mena da mare muhabetja bešni doj, nekad ispucinaja po biš pučiba, kojeg bešiba, kojeg muhabetja. A znamite na ashabija, dešu štar pučiba za bišu trin beš. Emlingeva kergami ne bajrami ke da vola lek beduini tari pustinja, olara duinena pe su lake da vena i ne nari nedostatko koje debi ko ahlako, nem pučena i ne namarinena. A oni ne vodinena te šunen, am ulaso šunena i ne ki praksa bijanen. Pa ola pobuter šuje, a pohari pučile. Em pobuter ki praksa angel. Te namen ko benu Israel. Palo sad je naredba ola počminena bute pučenje. O ben Israelčanem kalani, korkori pese, pari pa čerđao dolea so but e Musa pučile. So pobuter pučile, po pare odgovorija dobije. So pobuter raspitisare tari gurumni, po pari palenje ne odgovor dindo. Se te napučeni ne bud, dovoljno bi ovelo do tete ačon, te čine ne savi bilo gurumni od labi ovelinge dovoljno. Pa Palo su ova pučile, dobini odgovor. O Musa, molim ti re gospodare, to objasnim sami gurumni, vala mi to velo. Pa onda Allah objasnim negdje. Innaha beqaratu la faridu wa la bikuna waku bene zali. Laj gurumni na tromal to, ni purani, ni terni, nego maškar od ova, sredno berša. A kvala faridu, farid, makergam kaj tan je gurumni, koja bijangja put. A bikr, tani gurumni koja hić nisar na bijangja, nikad. A awan, tani gurumni koja bijangja jekili duj. Ema kerena laki kaj tanekja najšu život stataru gurumnja. So bijangja jekili duj gurumnja. Tako kraja pali. Fefa'alu ma tu'marun. Kerena Allah so tumengi naredimite. A palo dova, lenge da ine dovoljno. Pale pučena. Soka pučena kvadrom, pučena, kalu dovoljena rabbeke yubayyin lana ma lawnuha. Kale innehu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'u lawnuha tesuru nadirin. Aleko Musa kwa o Musa, moli na menge tire gospodare, to objasnini ja menge. Sami boja od jakuru nima na to. Znači, palo su pučle, same berša, kada pučena je bojala kiri. Pa irino Musa kwa ova kiri, o Allah,
валаните овел светло жуто боја, те свиджини пе манушенге, о манушате бегединева, кетка дикенва. Само со дикенва, ленге те свиджини пе те бегединева. Па Павло суне ленге наредимо и гурумјате чине, ова наставинге е пегамберете клучен таро својствија, таро сифатија е гурумјакене. А пазине, нај не задужиме одоле сифатенца, нај не задужиме одолеа, ама Павло со буд пучле, паро кердосине, а те чутинен, те керен ола со ленге родингјапе, ко моменти доволно биове. Па Павло со ола пучле сави гурумни марани товел, добинге одговор кај на марани товел со ни пурани, ни терни, него машкаркове, средно дешава. Па ни това не е доволно, него ака на мене те пучен сави боја марани товел. Па добинге одговор кај ола марани товел гурумни жуто боја. Жуто боја са злато, те светини, те сјаини, оанжарски кади келма ко прво дики валанге, те свиджините, те бегединами. Ама на еренге доволно нијакава. На еренге доволно нијакава. Ни оберша, nije boja, nego avena im faleva kerena. Kalu du'lena rabbeke yubayyin lana mahi. Inna al-baqara tashabaha alayna wa inna insha Allahu lamuhtadun. Shura glas kuchala, a vi rekao Musa im pomaga, o Musa, molim ti re gospodare, te objastinjam nenge, savi panda je gurunivala ni to, savi panda, najlenke dovoljno dova. Se amenge puma u gurunjamiše, mešinge peca istu izgledinen. Amen puma Allah, o Allah te diyakara, kademek, hem Allah kačina. Objastina menge so, savi valani te ovo. Se amenge o gurunja sa ista ule. Sa ista, ema mena džanade mek savi guruni, valani te čina. Pa vela lenge odgovor, kale innehu, يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث المسلمة لا شية فيها. الله لنجي جوابي أو كرجا وموسى كنت والله ما كرجا إبرمينا ترومات تأوبل شنياردي أوريباي فو هم توبيندوي أجيوا. Questa tromale burumite ovel mucini Чивдики бути, то малтитирими. Валяни тоа бизи ниса вимана, бизо ниса убелего те новедне. Дикен се парипа. Кај каракеа кана ту гурумја, која на не чивдите черел бути, која нела ниса вимахана, која нела ниса убелего. А ако тоа време ма кергјам, сао гурумја со сине, сао ма чивде и не бутите черел. Торинене пу, ленца значи користингерено мамуша. Ако напнала олайринена емусасен кава керен. Пнуа калу ане джите бил хак. Ако лана менге чачипаја. Ако о хаку чачипе пнуа туа менге макергјан. Федебехуха вама каду ефалун. Паула чиела a je dva od ova čerđega. Mo Hasan el-Basri pralani kaja kja gurumni so benu Israelčanja čijeva oj hine divlo. Hine divlo. Ne znači gurumni koja si ne kopiro vlasnikom, kopiro manuš, niti si ne uopšte mešimije manušenca. Sebe pi koja je ti pomimo kaj na ne čivdi buti nisavite čerel. Pa bi ovel divlo gurumni. A najmanušenca pitom. Sebe pi kopi i čeri gurumni. Late parvari, late pazini, laki rigajda te piravi, a laki putite na upotrebini. Odva bi ovele manušence samo so tereti, pari pa. Pa kaja gurumni si ne divlo. Ka pomina sarem po samo način si ne divlo. Pa nastavina kanal Allah azza wa jalla koji tavde šujeto ajeti, kao će ređati. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّعَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Allah azza wa jalla hem kedatumen je kema muşe budargen hem lestardelen kavga teçeren
o Allahi dijati kelko videvo od ova so tumen garavgen. Vakergam, ka Allah so kergen. Mudarge ke yeklendar mudarge manushen, od ovo se vepite kren kavga maškar peste. Pa roditoj koji ole mudarge, ale ko Musa, te pučendene koji o ubica, ko mudarge. A o Musa lenge mu Allah tumen je naredini gurumjate čine. Ako kraja kao hikmeti, so se varange gurumjate čine. Pa e naredba, emo sebe pluko so solava range gurumjate činem, u stvari sebe pea kaj odvabi ovel, te odkrinipe, te pučaripi koji od vas soj manuše mudargja. Pominjam, znači, so se desingjape o mudariba, neli, ker jam su i nek barvalo manuš, a na ene liko kotalo, pa ole su meri batelelo barvali polsi, ne su roprali su čalo. A tja njeh verzija, ki duj to verzija kuma peka je ovdje, a kuma barvalo i ne rečaj. A Allah ne se rečajava leate ženini, ne se repkale su čalo, to je to kako nenge, to vam gledela, ne vidite. A makvana mangrate delali si. Tako mu uštel je mudarja, ti je ver verzija, bešela ja. A buna lela olem fantigalan gal projekta udara po mesđidi. A buna dva mesđidi ne dešuđuji, izlazi. Pa Allah bi fardenna druga skula, za udar. Sad žina ne znači mačkar peste, ki kavga. Dobro. Malo su, znači Allah je puna objasnila mi kakva situacija, penula kada je kema mušem udargen, nestar počmingen, kavga tečeren, Allah i dijati kelko videlo, od vas sostavku men kavga kergen. Pa tega na Allah i puna gjare, وَإِذْ قُلْتُمْ فَقُلْنَا ضُرِبُهُ بِبَعْدِهَا فَقُلْنَا ضُرِبُهُ بِبَعْدِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Tega na Allah azza jelle lenge naredin. Enhua huvenle je keko torea tari gurumni, Allah gurumnjata so čijemle, bilo save kotorea tarodja gurumni huven emule, enhua je kagaro Allahi dživdo kerela, to jest po hayati napalal emule irani, hem pire dokazi ako menge sikavi, tebi ovena razumna, tebi hanu. Pazim, ko veruini, ne se je dokazi dovoljno, subhanallah. A ko na veruini, pa 1000 dokazi, a ne se badijava, znači, doa i džaba. Dobro, konkretno pomina samo ovako kratko je modolja za oršinja, iako kogja vreme, ali sa boriker. Pominjam kakja guru nisu činja u Benu Israel i ne divno, ne. Bud predaji si, znači, kela pedafitaro kja guru ni, je tarodija predaja i tani, jer većina predaje sa su dela plutane sa Israelijatila. Ba ek najpenđardi tani, kla kaj je manuštar u Benu Israelčani, i ne je guru ni. Pa odjane si ni guru ni bijanja. Pa ovo dola gurunja so i bijasadili, so bijandili, lela hem i garđava kojeg havtipa je polana je klimada, je čar posljedno, jer ga je Allah, a kaja guru nisu bijasadili, mu kavala koje manetim rečave se, pa ovo dola na kraj dunja. A učavole su ki ga ket barilo, tega nije daj reseva, ter ja fuma dža, kod je odja poljana, oda tiro tuči koje manetim u kraja gurunja. Pa fuma kava lođi kod ja poljana, raklaj gurunja je nedal. U stvari kada voki poljana e guruni penđarđanem korkoli ki reste ali, subhanallah. Pa ovdje daje gurunja, hem džandoj, kana keltaro Benu Israelčanja, kada di kelo Benu Israelčanja, samo so di kelo. Prvo dikima kuma kjajtanje odija. A kjajtanje odija koja rodila peamendar so, tečinama sa žrtva, kuma na diklame sa te gurunja, nigde osim kuma ajke kjajtanje. Pa neki veste, kakva manuš, no dinarale, te biknela, te činel. A ovdje dikla je potreba lenje i son mangena hem morate ljuba, kogjanin je bari cena. Iako je guruni vredija pa samo 3 zlatniki. Ama ovo, nabijanim je zoralice na plape kaj je guruni platini kozomine pari. To jest, kozom parine, a dobor zlato, valijete platine. Neko nisaj znača, deš putija
Tarilakiri tejina, cozum parine, 10 putia pobute. Ne sabe puna morandile te platinen na garfu čartela, cozum biastari o zlato koja bučarla sa, odejne cena lakiri. Različita mišljenja. Sad god ola kingela, hem jedva pnova ola čije. Pa je naredba pralavim te činelpja kaja gurumi, ali sebe pea materijal te visok. I ko videlo ko mu darja kale manuše. Ама он ки почетко не ги доа шок. Она една ко Муса гла Муса не рода ку дарја маnuše десјати убиство. А Аллах наредини ту менге горунјатични. Дикено одма, тоа менке хајдара ле. Ама дикено хикмети ко крај. Уствари Аллах и дела. Оја бурумизу, кај ченелма, лакери которете, куене муле, омулоти уштелен коркори, те лачери коли му дадја. Лајка не се не доказа. Наравно, не потребате чинелпе гурумија, менаква помињам. Сасојна најнемни потреба емерема, ту уштелен те тресиње палма, ки оставој наштијаните мрдинла, а камоли, него кате е хикмет, со сиджи туте чер, а орест, муке Аллах е са заоđен. Со се едва чио бену Исраелчања е гурумја. Аллах продолжија тоа се вепеа да радилете кучарџо којо да се ударге мануше не били довел ладжато, а дуито лајка не бусте гиме, ди килилен ги бута скупа и гурумни. Па до се вепидеме извлачи едносто пародја бути продолжиела демек, ле се муапе едва олачиње. Добра, кати иншаллах тала, лајси за неака чова, оне за стеко сабари, Аллах ти дел хајр да рокала халки то користинаме, повука кала то веламенге, ки праксата на козом каде рика ова, иншаллах тала, пало байраме дори версија ка наставина, а ве колко со авела на толамен тефсири, па кади ка иншаллах тала, пало дуито курко, палем те дикамен катеки халка, Аллах ти дел свакој хајри, ва ахур давана, алхамдулиллахи раббил алемин, овен састе.